Zdravo svima! U današnjem video klipu govorimo o tome kako da profesionalno tražite pomoć od nekog na engleskom jeziku, a da pri tome ne zvučite kao da pokušate nekom da uvalite deo posla. One of the first things that I would say is I value your perspective. So I have done the following steps, but I need your expertise. I value your perspective, so I want to hear about this from your point of view. So you can use phrase like from your point of view, from your perspective, I value your perspective, I want to hear your thoughts. Znači, s time stavite do znanja da ste vi već u procesu rada, da ste već počeli da radite na nečemu i da zaista neko uvažavate, to je cenite nečije mišljenje. Također, ako recimo su vam potrebne samo neke ideje, bilo bi veoma loše krenuti s time I need your help. I would like to brainstorm on this with you. You have 5 minutes, I just need a couple of ideas from your side. Znači, nešto tako biste mogli da kažete. Također, ako je recimo neko već u procesu pa trebate preuzmete deo projekta, uvek možete da kažete could you walk me through this? Could you walk me through je bukvalno da vam neko sažme, da neko kaže u par rečenica šta biste konkretno mogli da uradite u daljim koracima. Sad, što tiče onih osnovnih fraza, can you give me a hand, could you help me? Naravno, jako su korisne i treba da se koriste svakodnevna komunikacija, ali negdje kada je više friendly atmosfera, kada su ljudi opušteni i kada je to, kažemo, normalno razgovor. Ako neko već je tight with deadline, ako već ima dosta obaveza ili ako mislite da će neko steći utisak, zbog prirode projekta i tako dalje, da želite neki deo posla, prosto da svalite nekog druga, preporučujem prethodne fraze. So I value your perspective, what is your point of view, what do you think about this, can you share your thoughts? I gotovo uvek nailazi na otvorena vrata jer pokazujete uvažavanje. Također, pored toga, uvek možete specifično kažete a šta mislite o ovom ili šta treba ovdje konkretno da se uradi. Veoma često će dati isto direktan odgovor. Koliko je pitanje mail, možete celu konstrukciju da koristite i plus naravno dodate druge informacije. Treća stvar na kojoj trebate da obratite pažnju je upotreba could i would. Jako su bitne jer na engleskom can je jako pristojno, ali kad pogotovo pokušate napraviti neki request, da tražite nešto da se uradi za vas na engleskom jeziku, could i would su, kažemo, pristojnije varijante i ono što je jako bitno, na kraju dodate please, koji zaista dosta koristi u francuskom, španskom i nemačkom, a u srpskom ne idemo često da ga izostavimo. Tako da uvek na kraju dodajte please i naravno kad postavljate pitanja, gledajte da ima pitanje odgovarajuću intonaciju. Could you give me a hand, please? I would like to hear your thoughts on this. We'd like to brainstorm this together. Naravno, ne bude ovako očigledno, ali gledajte da u odnosu na neku drugu vašu izmenu rečenicu ne bude flat line, to je zvuči apsolutno isto. Nadam se video klip bio koristan. Vidimo se uskoro u sledećem i tu sam naravno za sva pitanja. Pozdrav!